Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KSU Ranikor Circle kilawan ban penpau pat ba alingba kilat pathai kubor halor gajing le adon bor usiem kahima maharam ban keni eki jaka jong ki khasi habakran dagasni ka phradrik nai lur ahja arpasan hashilong press club uba markuni thongni president KSU Ranikor Circle ulapan pa gajing persha jong ki usiem kamdei tangna kada gajing thmu ban a jaka eki shipai handai ka deiru namar gajing keni jong ui ki jaka jong ki khasi ru uli thu bauni usiem ujule adon bor dak bakani ek jaka jongki khasi ki bomdon yakapata bat kani ek jaka thung tawa bat khang yi khasi ban shnayi nangta usiem ujutuklaru warhi kam ki barit hakbede bagajing bu ek tawa dak ba utukla reginong elam shnong badi ban sieu hu badde ban I NOC mau watla kajaka kade jongki wei uba markuni ulong bo usiem urha pisa katkum kajinglap ki khon ki hajar basa hathan khaput area juni ba nakaliang juni kaseng nisha nim lokwa ya kan sim ya kan ke issue nanta ban mi shma hari de kam jing kaseng ko ima ndai ke ba hadin ba mi ai mi shma ba mi sim nakaliang juni kaseng ba nakaliang ka nakaliang ni usim ke ba parabor bang idon ki no ki issue ni la shu ai chi thobe pat ni issue ya karam be tu apo on ke usim te kala sukut be tang tu ban wang ta nan sale te habede ba hadid bede bat kani bang sashim kani issue hadin ba kamli e kata jing aja kata menta uspai ndai hede jing le don bor jing museum nanta ban kani ki jaka jing ki kasiru te kini ki jaka ki kasi sisim ba kimdon pata kamut ukni le kani itu te babun kinong gendong te kimdon ya ka pata te nomor kali ka jaka rai ukun hojar don hok bansa ngong no hak jaka rai te kalong kini ki ba nila UI ba wat ya ka plowing ro long kisim naga plowing ro ki ai patai sekue pat kibrio te kajing le don bor kade hor kita ki bro ba nila I ba kantame ka ba wan koroi ka pa nak le ni kaseng muswa ni jures ikani ki isu nam ta bomdon le bo ni penon kam ya kana bo na po pangla na kiwe patiri te kani ka ba ila res pan hadin pat ni lai bakal ulong banwan kan ki ban manbu tawar banbu na dua yang igum airtel jio ti kini ke ka pakjing itu ko kadai ba usiem ulong utuklar ke ni tu kambar ro bi ye ki dor pasnong te ka dor pasnong isa kan ai no si tang kasnong labian te usiem utuklar ro kini di jingtung tawar te kamot ba deban ai no si mo te deban siu ho te ka jaka jong itu giwe jong kita ikut di haja te long itu gijaka badan ba mubu tawar long kini ken itu gijaka nakaliang mau sima tikini giba ngila tuku ke nakaliang adin itu kidon gijaka kepala ada buru keba long keba re gijing silpat kimyo jing siu ha itu gi balai jaka te kani long kejingnya perlu jingnya jungi keba ngilai ba kidon kitawar keba hadum tak musimla ban peniang kumharan ko paklo kiwi bentar ki tuar kim semla peniang kila subuh baik untuk TKI kebaik untuk kumharan ikor kepala poi sekejing IFR yang siang nomor ba kila persyak itu di kipri te kita kabangi ba kaba sakawiru kadang kejing kangi kikun kejar ban snaye haka jakara jungki te kani kabangi lei ba nakle musim mukang ban snaye ni itu kikun kejar nakle yang tinggi keseng kama banong bangin susngap ban khang ki para kasijungi ban snaye TKI ba nilai haide waka surok tuleng ka pentre ka kapraran ko kai ga usia mule o usu hadin ba ka compensation ka ba nakaleng to ka sarkar ba ai compensation itu kinorat usim ne patong sim tu kipor itu kinorat be kila rat yang itu bejaka hape te ule mo usim ai kinorat ya kata gong ai tang 100% tek 100% ru kembali baki daya apa pula syukur itu banai sekolah sana aja competition itu ya gitu kinorat te kita keba ngilai kejing leh on board musim ba tadi berkorek park ka civil solution nanti kepor hadin ba nakalian juga district bakal panjakan antar naik ke civil solution apa orang ko man panjakan apa ke area jongkaran ko andre musim
Umsiam lai ulah kantai uang pan ai te kam uang indam jaka mai te long kei ke bagi tip bana nak liang sim long upau sai bet ba upwa pisah ba urhat pisah kum musim haram ke bagi lap nak liang ni kum kikun ki ajar pasak apa porda kei ke bagi lap te kini long mendapat kajing ai jaka supaya kami ke jaka bawat itu kami ke jaka jo tinorat baro te ki badon patang ki don tang arut ki badon patang te ta ke jaka ban ai jaka supaya te kita kini ba adon pataru kini bring musim ni bade besar mencari musim bato wen peteng te kini ke ba ni ba umur bano ai kompetisi tang kita arut ke tegi daras itu baru di orang yang syukni akini itu ke jaka an IT supaya te kan dia lagi keseng ini hatin ba kinorat ki ut imla bano susngap bano ban ai musim bano mulai ka bano baik itu ke jaka kini ai supaya jadi ke jaka kepala itu ke jaka kepala itu ke jaka kinorat te kata wang ini sikmat mentang ni kelompok sangat mentang beriki mentang lor keniga persyak kini kita jaka supaya ba ya persyak usil nomor banang liang ni mentang wilayah bentuk sekisno nomor bansutu iki pepak iki paipa namta ban yaki ban mi sikmat lor bani ke isu namta kejing nomor usil te ke bang ni ya perlu usim kejing long ju kalau ulong di bor ha ulong maksudnya upaya kalian kayak gitu kai ke bana kalian ni keseng te kini gaji kit ni kan yai peteng kaba nak kalian ka ekstur bar na musim kim parweng itu menong ba mila sange onai